I zvanično da vas sve naravno pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu u našu opštinu, da vas pozdravim u ime rukovodstva opštine, naravno u ime koleginice Suzane Milošević koja je član veća, nekada je bila direktor turistički, pretpostavljam da je poznajete od ranije, naravno pozdravljam vas i u svoje lično ime. Drago mi je da smo u prilici da se sastanemo, da imamo zajednički interes, da razgovaramo o turizmu, da pokušamo da uradimo neke stvari koje će naravno da bude u interesu građana, u interesu razvoja turizma na nivou celog našeg okruga. Braničevski okrug je svakako okrug koji ima veliki turistički potencijal, ali po nekom mom skromnom mišljenju možda i nedovoljno iskorišćen. Treba raditi kako na povećanju smeštajnih kapaciteta, na uvođenju možda i nekih novih turističkih sadržaja, ali ako pogledamo lokalne samouprave, možda i svako od nas suviše mali da bi samostalno nastupao u svemu tome i mislim da je dobra inicijativa da pokušamo da zajedno radimo i da probamo da napravimo jednu integrisanu turističku ponudu na nivou cijelog okruga. Na inicijativu, da kažem, Turističke Petrova Mlavi, moje lično ime, ja sam inicirao ovaj današnji sastanak, odnosno skup mojih kolega iz Braničevskog okruga, sve u cilju jedne regionalne saradnje, jednog poboljšanja onoga što mi trenutno već imamo i posjedujemo svako od nas u našoj opštini. Smatram da inicijativa je došla iz jednog razgovora već koji smo vodili neko vreme, a sve u interesu naravno da se zbližimo, da se na neki način umrežimo, odnosno povežemo kako bismo te turističke potencijale koje već imamo i posjedujemo, da kažem, promovisali i digli na jedan veći nivo, ako tako mogu da kažem. Zapravo, zahvaljujem se svim kolegama koji su odazvali, da kažem, većina kolega, odnosno svi smo skoro tu, tako da zahvaljujem svima ponaosob koji su danas odvojili vremena da dođu u Petrova Mlavi, da se vidimo i da na ovom današnjem radnom sastanku nađemo, odnosno razgovaramo o nekim novim idejima, nekim novim momentima. Mislim da ih svi imamo zapravo poprilično, da nam svima fali da budemo zajedno, da svak od nas da jedan doprinos nekom novom turističkom proizvodu. Zapravo danas smo već u neformalnom razgovoru čuli da bih mogli da krenemo već u neki ozbiljni rad u ovoj godini. Mislim lično da imamo dosta potencijala, svi kao opštine, da nikom nije konkurencija, da je zapravo jako dobro da svaka od naših opština ima zapravo velike znamenitosti, kako verske, tako i turističke, da svi imaju jako lepe lokalitete i mislim da u tom segmentu, u tom pogledu možemo razgovarati na temu i umrežavanja i nekih novih turističkih tura koje mislim da su nam svima potrebne i jako poželjne i da zapravo današnji dan treba da bude radni i da odavde krenemo na neki način i da damo svi doprinos kako bismo svi zajedno popravili i poboljšali sliku ovu koja zapravo je. Smatram da je jako dobra, ali mislim da zajedničkim radom možemo napraviti još jako veće i bolje rezultate. Čuli smo dosta o izvanrednim potencijalima Braničevskog okruga kada je u pitanju turističke ponuda. Koji su to rizici koji bi na neki način mogli da donekle ometu sprovođenje ovih planova? Pa ja rizike ne vidim. Zapravo, mislim, rizik je uvek moguć, ali ako ne rizikujemo, kako kažu ljudi, da rizik stvara kapital, je tako? Samim tim mislim da mi kroz neki vid rizika možemo dovesti do toga da unapredimo i poboljšamo ono što mi zapravo već posjedujemo. Tako da ne vidim rizik u tom smislu. Ako smo zajedno i ako zajedno ono što mi već imamo plasiramo na neka tržišta koja od nas to očekuju, zapravo potreba stvara neke nove ideje, tako da mislim da zapravo zajedno možemo izraziti jako nešto bolje i novije u tom smislu. Koliko je ekonomski razvoj Braničevskog okruga u koaliciji, odnosno u suprotnosti sa ovim, ili koliko može da pomogne razvoju turističkog potencijala? Pa mi moramo od nekud krenuti. Mi moramo stvarati nove ideje, mi moramo se prilagoditi tržištu, mi moramo se prilagoditi potrebama koje turisti od nas traže, tako da danas je tako vreme. Turisti žele nešto novo, nešto moderno, nešto interesantno i nešto što je svima njima budi neku novu ideju, neko novo zadovoljstvo, tako da prilagodit ćemo se onome što su potrebe i s te strane ćemo gledati da to što možemo ponudimo.
želim da zahvalim kolegama iz Petrovca na Mlavi na pozivu i na ovoj inicijativi i smatram da smo, kao što već je rečeno, napravljen veliki korak i svakako da je značajno da se mi svi udružimo i umrežimo. Nismo jedni drugima konkurencija, to svakako. Naravno da turisti ne znaju za granice između opština i ono što je bitno za nas jeste da smo mi svi relativno blizu, na maloj udaljenosti jedni od drugih, tako da bukvalno možemo da stvorimo, da napravimo jedan turistički proizvod. Da li bi to bio verski, odnosno verski turizam, verska ruta ili kulturna ruta ili manifestacioni neki turizam, možemo da napravimo jedan proizvod da turisti dođu, provedu vikend, produže vikend, nedelju dana, zavisi kako to napravimo i uklopimo, i da ceo ovaj deo Braničevskog okruga obiđu, vide i upoznaju se sa našim potencijalima. Jer u suštini svi mi, mogu da kažem da smo slični, svaka opština ima ili reku ili manastire, kulturna dobra koja su vrlo interesantna posetiocima, turistima, zabeleženo je i sve veći broj stranih turista da dolaze ovde gde ih zanimaju i naše manifestacije, mogu da kažem i dosta naših običaja, jer istočna Srbija ima vrlo interesantne običaje koji su pogotovo stranim turistima zanimljivi. Ono što bih još, mislim, bilo je pitanje i o rizicima za Braničevski okrug, odnosno za turizam, pa rizik uvek ima. Mislim, ja rizik najviše gledam upravo sa te neke ekonomske strane i uopšte sa situacije u svetu, u državi. Ja tu vidim najveći rizik koji bi možda mogao nas u turizmu da koče, odnosno ne nas, nego uopšte razvoj turizma, i ne mislim samo na Braničevski okrug, već i uopšte na celu Srbiju, jer mi smo svi male opštine i budžeti su, verujem, svima skromni i moramo da se uključimo, odnosno usmerimo i ka Republici i ka ministarstvima, da nam i oni pomažu sredstvima, da opredele sredstva da bismo mi mogli dalje da razvijamo turizam, da li je to infrastruktura, da li su to nove manifestacije ili obnavljanje nekih kulturnih objekata, mislim sad to sve zavisi šta je kome potrebno, ali ono što je bitno jeste da Republika podržava istočnu Srbiju i turistička organizacija Srbije u poslednje vreme dosta i svoju promociju usmerava ka istočnoj Srbiji. Mi imamo saradnju i sa Dunavskim centrom za kompetenciju i sa GIZ-om, koji je takođe dosta sredstva uložio u razvoj turizma u istočnoj Srbiji. Tako da u saradnji sa svima njima i našoj zajedničkoj saradnji i uz podršku naravno opštine, mislim da će turizam Braničevskog okruga da ide ka gore. Drago nam je što smo danas ovde na inicijativu turističke organizacije Petrovac i opštine Petrovac, pa ovo je samo kontinuitet saradnje koja se ogleda u zajedničkim nastupima na sajmovima. Potrebno je integrisati kompletnu našu turističku ponudu. Ponuda je komplementarna, tako da sve to treba povezati i nastupiti zajedno na tržištu kako bismo privukli veći broj posetilaca. Svako ima neku svoju karakterističnu atrakciju. Mi imamo pećine, tradicionalne zanate, neke izvorne manifestacije. Druge opštine imaju neke svoje atrakcije. Potrebno je aktivirati dodatne potencijale koji nisu prepoznati i to je put do zajedničkog nastupa i do privlačenja većeg broja posetilaca. Zato je značajan ovaj sastanak, da zajednički napravimo, da kažem, strategiju ili program, pre svega ovakvih kratkih tura, obzirom na blizinu Beograda kao predstavnice Srbije i, da kažem, uz razvijenu infrastrukturu, pre svega mislim na putnu strukturu, može se doći do svih ovih destinacija i prvi, a ne beznačajan cilj, pored onih o kojima smo pričali na ovom sastanku, bio bi verovatno i osmišljavanje nekoliko varijanti ovih turističkih ruta na teritoriji Braničevskog okruga. Kada smo pričali malo pre o rizicima i ekonomskim potencijalima, odnosno u onome što nas čeka u narednom periodu, moramo da pomenemo i ovde i ono što se događa u Žagubičkom kraju i ove trenjačama koje su nam na domak ruke. Koliko to može da ugrozi i da li može da ugrozi turističku ponudu našeg kraja? Pa sad u ovom trenutku to ne možemo tačno da znamo. Jednostavno, rad na terenu i iskustvo sa terena uvek pokazuju da
i nešto što se nadamo ne mora da bude, a desi nam se nešto i čega se ne nadamo. Kao što su mnoge situacije pokazale, pa tako i 22. godine kad smo postali i bili, što se regije tiče, jedna od najposećenijih regija tada u Srbiji, a pojedine naše destinacije su bile ubedljivo najposećenije destinacije, mislim tu na Vrelo Mlave i na Krupajsko Vrelo. Tako da, s jedne strane, to može i da privuče turiste, neki koji to nikad nisu videli, pošto se nalazi nadomak Žagubice. S druge strane, uvek postoje i ti neki zli jezici kojima nešto neće da se svidi, tako da nešto, ako najbolje uradite u životu, nekome će da se svidi, nekome ne, ali u svakom slučaju ostavit ćemo da vreme nekako pokaže svoje. Kad ste već pomenuli neke rizike, mi smo jednim ozbiljnim radom i delovanjem u turizmu, ne misleći na neke rizike, došli, pre svega mogu da kažem, do problema nekih, a to je da u proteklom periodu, proteklih nekoliko godina, videli smo naše probleme, a to su smešteni kapaciteti. Znači, radili smo, privlačili turiste na razne načine, najviše kroz taj manifestacioni turizam, i onda smo došli u jednom momentu u kolaps. Nismo mogli da prihvatimo sve te turiste koji su došli. Ne samo što se tiče smeštajnih kapaciteta, nego uopšte restoranskih kapaciteta, da nešto sednu, da pojedu, da popiju, da se okrepe. Došli smo u tu situaciju. Na sreću, evo prošle godine već imamo 10 i više novokategorisanih smeštajnih objekata. Mi smo ponosni na naše komšije, da pomenem Petrovac na Mlavi koji ima preko 600 već registrovanih i kategorisanih ležajeva. Evo već Žagubica, mogu ponosno da kažem, već prelazi brojku od 200, što je za naš kraj jedna ovako impozantna cifra. Naš rad se prethodnih godina nekako, i pored tog manifestacionog turizma na koji smo posebno stavili akcenat, svodio i na brojne serijale gde smo hteli da umrežimo čitavu Srbiju. Ajde da kažem tako megalomanski jedan izraz, čitavu Srbiju, da umrežimo sa nama, da Homolje ne samo približimo ostatku sveta, nego da ostatak sveta dovedemo i u Homolje. Na koji način? Prvo smo krenuli kroz neku gastronomiju, kroz jedan serijal koji se zvao Gastrokaravan. Tu smo krenuli u jednu izuzetnu saradnju sa, ajde da kažem, severom Srbije, sa Vojvodinom, čak počevši od Sombora, Subotice, Kikinde, Zrenjanina, Sente, gde smo kroz brojne manifestacije kod njih i kod nas napravili jedan spoj mađarske i srpske kuhinje, da ne kažem istočne Srbije ili homoljske kuhinje. To se pokazalo izuzetno dobro, jer je veliki broj Vojvođana, pa čak i Mađara, iz Mađarske, iz prigradskih, pograničkih oblasti dolazilo kod nas u Homolje, da se upoznaju sa tim krajem, vole i oni taj brdoviti kraj, jer kod njih je samo ravnica, kao što znamo. S druge strane, krenuli smo još jedan serijal koji se pokazao takođe dobrim, a to je Put sira. Tu smo krenuli sa krajnjim istokom Srbije, počevši od Pirota, Babušnice, Brze Palanke, Bele Palanke, onda čak je tu, eto, sad i opština Petrovac ušla u tu priču, pričamo o Stavnici, i tako da ostalo nam je zapad Srbije, ali zaboravili smo našu najbližu okolinu, a to je Braničevski okrug. Mi smo nekako krenuli okolo, ali zašto je ovo dobro? Privukli smo veliki broj turista. Sad nam je prilika da se umrežimo mi u Braničevskom okrugu, pa kad nam dođe taj veliki broj turista, mi nemamo dovoljno smeštajnih kapaciteta kod nas u Homolju, ali zato je tu Petrovac odmah uz nas, zato je tu Požarevac koji je nedaleko, pa eto pominjamo i Crniće, i Golubac, i Veliko Gradište, tako da je to pa otprilike jedna, da ne kažem, zaokružena priča. Uradit ćemo to ove godine, umrežit ćemo se, znači zajednički nam ostaje da ne krenemo mi samo kao Homolje i opština Žagubica, taj zapad Srbije. Još samo nešto moram da pomenem. Na kraju da primetio sam u saradnju sa svim tim opštinama, sa svim gradovima, čak sa Kikindom imamo i potpisan protokol o saradnji, međusobnoj saradnji, da bez lokalne samouprave, ne samo jake lokalne samouprave, bez njihove podrške, verujte, oni su nam vetar u leđa, tako da imamo podršku njih, krenuli smo jedan ozbiljan posao i rezultati su svakako vidljivi. Nama je korona, možemo tako da kažemo, i pored svih negativnih stvari koje je uradila, napravila jednu uslugu što se tiče turizma na tom nacionalnom nivou, jer prosto nekako je naša lepa Srbija oživela i meni je drago što i dalje ide ka tome. Mi smo već
2021. godine uradili program razvoja turizma, on važi sad do kraja 2025. i stvarno smo, zahvaljujući našoj lokalnoj samoupravi i na osnovu našeg programa razvoja turizma uradili dosta projekata iz oblasti infrastrukture i time, zaista zahvaljujući lokalnoj samoupravi, unapredili opštinu. Dragan je zaista divno nastavio priču koja je u proteklom periodu imala puno uspeha, kategorisano je preko 650 ležajeva u ruralnom turizmu. Mi smo kao opština postali prepoznatljivi na tržištu Srbije, potpisali smo protokol o saradnji sa top destinacijama iz Republike Srpske, oni su nam nekako prirodno bili prvi izbor prosto zato što su nam turisti iz Republike Srpske među najbrojnijima, drugo zato što mi generalno i na teritoriji opštine, na teritoriji Braničevskog okruga imamo zaista značajne istorijske, kulturne, verske objekte koji su prepoznati širom našeg regiona, pa to nekako trebamo još bolje da uvežemo, jer prosto znate i vi kad odemo negde na sajmove, pitaju nas bili smo u ovom manastiru ili onom manastiru, lep je kraj, koje manastire još tu imamo ili šta još tu imamo, prosto treba to uvezati, povezati, umrežiti i mi smo nekako krenuli sa tim. Zaista Dragan ulaže svoje maksimalne napore i ja mu se zahvaljujem. Ono što sad trenutno radimo i koje su tendencije ka daljem, pored ruralnog turizma, jeste da tu, kažem, uvežemo sad i tu kulturnu turističku rutu buduću koja se odnosi na akcenat je na manastirima, ali prosto odnosi se na celu lokalnu zajednicu da sve turističke sadržaje uvežemo i da nam se pridruže i druge opštine iz Braničevskog okruga, jer kao što zamenik predsednika reče, prosto nekako zajedno imamo neku težinu i ozbiljnija smo pričana i za konkurisanje na budućim projektima, kako stranim, tako i našim. I inače mi smo svi lepo sarađivali, imali smo uvek zajednički nastup u Kragujevcu, sada vi ste, na primjer, zajednički sa Kučevom u Novom Sadu, sad čujem nešto i za Banja Luku, to je super, jako mi se sviđa što se proširuje dalje i stvarno želim mu puno uspeha, tu sam, rekla sam vam još kad sam vas upoznavala sa Draganom, tu sam za sve, poslala njegov kontakt, sada se vi još bolje znate, tako da stvarno želim sve najbolje, tu smo i kao ja i kao lokalna samouprava Borisa, imam podršku uvek. Primetio sam s godinama da je naše delovanje u turizmu spoje lepog i korisnog. Lepo za nas, naravno, jer upoznajemo neke nove ljude, neke nove destinacije, neke kvalitetne ljude, a korisno, naravno, za naše opštine i ujedno, kako već za naše opštine, naravno i za čitavu državu. Ja sam u planu i programu rada za svoju turističku organizaciju stavio saradnja sa Expom 2027. Mislim da trebamo već da počnemo da radimo na načinu i metodu predstavljena i pojedinačno i okruga. Koliko znam, Borise, treba da je stiglo nešto na lokal direktno. Tako, znači ti si suza u toku. Znači, verovatno ćete raditi lokalno, pa ćemo posle da vidimo šta je to, jer da bi se kvalitetno predstavili ili na neki autentični ili savremen način, mislim da imamo dovoljno vremena do iduće godine da se organizujemo. Da se zahvalim na dobrodošlici i bit će mi zadovoljstvo da sarađujemo i da se družimo. Očigledno jedan spoj mladosti i iskustva. Ja volim obično da kažem, ako nisam u nečemu najbolji, onda volim da budem u društvu najboljih, tako da je izgledala ta situacija.